Chasalo kaisa Panda Bisingtwi Manu Chailengta Constituency Khalijakha tei Lukuthum Panda Panda Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakrwi 30 family ni 100 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Borok Lamjaksogwi Naharkha Pandao Manjaknai Narowairok Ashanli Pandao Manjakha Minister Bishoketu Deporma Shamoni MDC Hongshukumar Tripura 48 Koromsara Block ni President Opposite Tripura TCF Block President Shumanto De tei TWF Block President Sorupini Kolai Akosong राजनीतिक बदल याखारिनो Chini Tipra Motha Independent Nerona Chengelekin Hambai Singmo Manu Chailengta Constituency Manu Chailengta Constituency Chini Bubagrano Hamzagwi Chini Borok Tini 30 family ni 100 voter join Khalijakha sing Borok khabai kubai Maharaj ni othoba Chini Tipra Motha nengi sing Borok khabai kubai Lamsogo tei hainai 12 tarik edisi chongmario Manu Chailengta ni voter joto ready dongbayo Chini Bubagrani Tipra Motha no rakhlene bagai deo jagani koroksa leader edisi hapangor hornani bagai borok joto ready laijak Chini ni program no nogman belekena naitotobuka ei public ro ekdom ne asike tongthonglai phailajak ei ojagani Bubagra je kuno borok no constituency o rohopano borok khlane bagai ready Long travel and Chini Khorang